Prelazimo na paragrafe. Znači, što se tiče paragrafa, sličan je princip kao kod naslova, samo što ovdje nećemo koristiti kod stilova, ne znam, naslov 1 heading, 1 heading 2 i slično, već normalni kao stil. On će vam na testu dati, ne znam, paragrafi imaju taj podešavanja, tako da možete po istom principu modify, a postoji još jedna mogućnost koja, da kažem, možda i brža, ali evo zašto može da koristi. Znači, vi imate sada neki paragraf i evo podešavanja su, znači ovo poravnanje justify, imamo, znači, Arial, samo nađemo, evo ga, i ja mislim da je isto 11. Evo, to su neka podešavanja, da, i evo vidim, znači, before je, ne znam, nekih, to jest after nekih 12, recimo, da, okej. I sada imate opciju, znači, označite tekst i imate ovu format painter funkciju. Sad, ta format painter funkcija vam znači da jednostavno podešavanje ovog paragrafa bit će preneta na sljedeće paragrafe, odnosno paragrafe koje označite. Sad, možete, znači, jednom ako kliknete i ako označite dat paragraf, on će vam prebaciti, a postoji mogućnost i da jednostavno, znači, kada označite tekst, kliknete brzo 2 puta, evo ga, i već označite tekst koji vam, ovdje sam naslov prošao, znači koji jednostavno sređujete. I ništa, onda odete samo i samo sređujete. Tako da, eto, to je to što se tiče samog paragrafa.